Welkom by ons verkenning van bemarkingsgrondbeginsels. In hierdie video gaan ons delf in hoe bemarking verbruikersbehoeftes bevredig en waarde skep, produksie lei om aan spesifieke markaanvraag te voldoen en langtermyn kliënteverhoudings te bevorder. Bemarking fokus op die verstaan van verbruikersbehoeftes en beklemtoon dat kliënte voordele koop eerder as net produkte. Deur bemarking met produksie in lyn te bring, kan besighede nut skep en verseker dat goedere en dienste behoeftebevrediging bied. Doeltreffende bemarking is daarop gemik om blywende verhoudings met kliënte te bou wat verder gaan as individuele verkope. 'n Sterk bemarkingsstrategie verseker dat produkte ontwerp en aan die regte mark gelewer word, wat die waarskynlikheid van sukses verhoog. Bemarkingsaktiwiteite stem ooreen met organisatoriese doelwitte en balanseer kliëntetevredenheid met besigheidswinsgewendheid. Hierdie geïntegreerde benadering kombineer produkontwikkeling, promosie, verspreiding en prysbepaling om 'n samehangende kliënteervaring te lewer. In wese, bemarking is 'n omvattende benadering om verbruikersbehoeftes te bevredig en blywende kliënteverhoudings te bou. Dit speel 'n belangrike rol in die leiding van produksie en om te verseker dat besighede hul doelwitte bereik terwyl hulle waarde aan kliënte bied. Dankie vir die kyk.